Sawana, Mandai Elakao, Mandai Vidansabha Elakani Pishingo, Harbang Village, Belai Kayao, Guri Kubang, Piaba, Aro, Belai Kain, Sinai, Nainan Moner Motos, Aro Hasid Zaga, Matos Bo, Kasa Holong Siki Mutai Utagaro, Halun Masha Mutai, Armela Tolio. Azagano, Belai Kain Zaga Kaham, Belai Pahal, Kutu Tongo, Tola Botongo, Tui Botongo, Nainan Moner Moto Zaga, Aro Kasa, Tourism. Belai Jakna Kasa Puluki Diman Hantai, Belai Hanai, Sudu Nainan Moner Motoya. Jadi kulugui kantai, oh elakani borobor karo, dukan di mana, alo jara otu salunai, gari salunai robo, borok karo bongi bewasaro, gari roki bewasaro harus solinai, tayar dukan pak di mana, arani kriok sani borobor, kantai dukan kantai ime kano, jara borib om sani borobor, awan bukai. Jangan bangui, awan bangui, wah bahan masjid roh kali nai, arwah jadi tourism kulukui imam angkai, arni bori ongsani bororo, kican arwah bewasa banijo kali mana, panggungan mana elakau mahai, tourism roh kasapun kulukjak geri, bak geriko, amahai kasar jadi sudut di angkai, mandai elakau belai kai. Kucing naik mana elakani borobor, tadi mana tourism kasih nanya ni moner motor kai jangkai, aro borobor nanya ni bagi kangai, jeng omah kai bilang menunggu, yang kumulung park busuk nanya ni kangai, busuk pikir sana ni kangai, omah kai bilang kumulung ni hai kalai ni apa isi sab omah kai tourism kudu kiri jangkai, dia aro ni sinyal ni nanya ni bagi nai. Hatar di borok porjonto, oh mandai elakau berpuluh dikai, tourism thangnai, ekong nani thangnai, piknik sana itu thangnai, omahai kilo jadi puluh kiri kantai, gari pura lama rogo bukan part, aro jara elakani borok, awan banggai, wah bahan mesinnya roh kali nai, borok bisa income kali nai, amni bagai, omo sekarang nanayo, manusia speaker ni sude, jara Manusia deputy speaker ni sude, jauh tourism ni doktor naik, oma kulugiri ni untun, opok sawinan opok untaka. Thank you. মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।